Zdravo svima! Moje ime je Zvjezdana Crnogorac i u ovom kratkom videu ću vam ispred Via Akademike predstaviti na koji to način Via Akademika pomaže budućim studentima i srednjoškolcima da ostvare svoj san i upišu studije u inostranstvu. Prvi i osnovni korak jeste profesionalna i akademska orijentacija. Razvili smo poseban metod za vas koji vam omogućavamo da lakše izaberete buduće zanimanje. I ne samo to, trudimo se da izbor tog zanimanja u skladu sa potrebama tržišta rada. Da, mislimo na vašu budućnost. Sledeći korak predstavlja aplikacioni proces koji najduže traje i najkompleksnije, a i tu smo da vam pomognemo i olakšamo cijelu proceduru. Prvi korak predstavlja sam odabir programa i stipendije na koje ćemo slati aplikacije. Drugi korak predstavlja tumačenje i prikupljanje celokupne dokumentacije neophodni i treći korak jeste slanje aplikacija uz podršku naših mentora, naravno. Nakon toga pomažemo studentima oko procedura vize i smeštaja i ne samo to. Tu smo da vam pomognemo da stvorite mrežu kontakata, povezujemo vas sa vašim vršnjacima koji su na studijama u inostranstvu ili takođe planiraju da idu. Metod koji koristimo tokom aplikacionog procesa može uspešno da se primeni na bilo koji fakultet ili srednju školu u inostranstvu. Međutim, ono što je važno da napomenemo jeste da imamo mrežu od preko 200 partnerskih visokoobrazovnih institucija u celom svetu. Šta to znači za naše studente? Znači da imate besplatnu podršku tokom celog aplikacionog procesa, od samog odabira programa i fakulteta do upisa na željeni fakultet. Pored toga, jedina smo regionalna kompanija kojoj su državni istraživački univerziteti u Holandiji poklonili svoje poverenje. Takođe, kada je u pitanju Italija kao top destinacija za naše studente, imamo najveću mrežu privatnih i državnih fakulteta sa kojima sarađujemo u toj državi. Via Akademik misli na vašu budućnost. Tu smo za sva pitanja i nedoumice i da vam omogućimo da upišete željeni fakultet u inostranstvu. Možete da nas kontaktirate putem maila, telefona, društvenih mreža i naravno možete da posetite neke od sajmova koje organizujemo. Sve informacije možete naći na našem web sajtu ili nam se javite.